Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiil Mustafa wa Safiyil Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa arwahil anbiya wal mursalin was sahaba wal qaraba wat tabi'in wa jami'il ulama'il 'amilin wal awliya was salihin wasyuhada was-siddiqin wal khulafa'ir rasyidin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa masyayikh sufiyatil muhaqqiqin jami' masyayikhina wa 'allimina fid din wa abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qaribina wa ahbabina wa man ahsana wa habba ilaina aw lahu huququn alaina warwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat annallahu yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina wa ala auladina wa ala azwajina wa ala dhurriyyatina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un man kunna fihi fahuwa muhramun minal khair. Beda empat kelakuan. Seempat kelakuan ga into minabi bedening manusia. Eka andi manusia, maka manusia gak dinto bekal dihalangi atau terhalang dari kebaikan. Jadi mun beda orang andi empat paneka dikepas malarat si alakwa bagus. Beli orang nikah ikiring ben setan lebur alako coba. Maka usaha ada rumah sulit. Napa sempak ni kan? Al-mutatawilu ala man tahtahu. Orang yang sombong terhadap orang yang derajatnya berada di bawahnya. Jadi mon pada orang andik kelebihan. Bila andik kelebihan terus kemudian meremehkan ke orang yang sebeda ibabana. Makeni ke orang sebeda ibabana tak ngangkep dak ke orang sebeda ibabana kain tom malarat orang banika selebur aku laku dak kebagusan balik orang banika bakal lebur ke kecubaan bukti yakin anapa karena al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu nikah amoso deka nak kana sesombong. Amoso tanda bener memerangi, perangin, elaban ben ilmu bener. Elaban orang sombong. Pada ben aing banjir pada kasihan tem kado sedar-jedarakin pasti kenangan setengki. Selaban. Contoh-contoh bian mon oning ka ombak saya pecendar kurus bagian tas atas ku okay. Maka orang yang sombong kasih di babak napa nikah bekal tetia musibah raja maka saya lebih bagus buleban sambian kotu andi pengangkep bahwa kita itu sebenarnya pada karena beabaan pada tandi apa loh kan andi besar kedua tetepan zera tetepna Allah. Kita jangan pernah menganggap bahwa itu milik kita. Kapan kita memiliki harta kan itu? Bila mana disedekahkan.
Bila harta kento ika sedekah, kini kan din gula banembian. Sebekal ngambak gula banembian di surga. Tapi minabi kita ika sedekah, ika peseg, ika benindin gula banembian. Din serang, lengan le. Biar nanti peseg 200 juta. Sekecil akik mulai kasor, lengan le ka sedekah kasor. Lapar lengan le ka baru. Terus peseg ni awlang, aleng-leng. Di peseg ni aleng-leng. Bisa bayi pesen nembian mangken guru li ke beli ku laku abeli boleh kembian coba torai pesen nembian torai mon par lo beri stempel li ke beli ku laku tadi ngabeli kembian engki jadi tunya ni kaleng le dan gibahir aulang ulang boleh beli ke serang beli ke apa pun. Jadi berarti guru menindin baambaan. Din serah milik bersama. Milik bersama. Dan diberi pesai benepan, benembun. Iki beli pentol. Din tegang pentol. Din tegang sempol. Tegang sempol jangan orang kan. Kok nekuk pesai setia. Kalau aku ni ke belanja ke pasar Pelumbungan. Din tegang Pelumbungan. Dia tegang Pelumbungan, eka kolak pak. Dia kol pajuk, dia kol pajuk lah. Roh haleng-leng sen. Muntro cekak ke sedekah. Tapi jangan penting na mata monika sedekah elang. Ada pa monika sedekah. Padahal kini ke sebekal abali aku laku. Sebekal ngambak gulu berembian ning akhirat. Makanya mon lambak ni kejan, mon bedereng taminta kurupah ngocak. Marhaba. Ya man hamala zadi ilal jannah. Selamat datang wahai orang yang akan membawa uangku ke surga. Di guru kurir gurunya. Jadi pengemis guru kurir. Kurir swarga. Sebekal nyambi pesen nembian. Tapi jaring tak tahu kalau nembian jak kurir. Ceremet. Ya lah boleh ya. Ya lah boleh ya. Jadi padahal gini kurir gitu. Estona kurir rosoro bro. Rosoro. Kan badalam mbak. Ulama banyak kaum mah. Pengajian sampai aibuan. Terus kemudian dibin gak dinto pas debu senika. Tanyakin. Katipun apa ajunan cara aja ke ateh. Setero tak sombong amulan nanti kaum jadi punya. Dari macaran. Pas debu sekian gini. Ulama banggaan di kaum. Guru si banyak guru kaum, guru subunya susah. Guru benih nyaman ke gula jangan merepot ke gula. Masa benih pakai solos soko tumorok. Ingat gula makan. Dong kadang gula dari Bangkalan. Nari buarin si malam Senin ribuarin gula. Guru pada tu guru koncengan ke beli ke. Hari Minggu seribuarin kan ke beli. Aboli ke kantong. Pelantar moro ke malam Senin. Hari malam Senin mangkat boleh ke beli ke. Di polan ke kantong. Pasti kebanggaan di kaum punya. Jangan kontar meruat. Jadi artinya mana apa? Jangan kebanggaan apa bisa ke andi setajana yang tetepan dari Allah. Sallallahu Muhammad. Aneh, santren ini. Kebenyangan kerja kebangga memperlengenan nih kan kenapa memperlengenan harus dididik karena ampun amanah kagula setuju nak yang tetepan setuju jadi karena tetepan jaga tetepan kau boleh kalau bencara si bagus pelan muka raja manfaat dan muka raja barokah yes lanjut wal aquli walidayh ben orang sedekah kering sepodua orang sedekah kering sepodua kak dinto eceke sarang Allah ala ko kebagusan beli orang kak dinto bekal lebur ala ko coba tapi mon sambian lebur saya ulang sambian lebur berbakti kering sepodua maka napa si bekal eka oleh tong usulul aulad pian bekalan di anak banyak pertim
Hah? Merti. Dua, hayatuhum, anak ni jamin odi kepi. Hah? Kalau kibaru sinnihim, anak ni jamin odi sampai tua. Empat, ingatin, empat, eki kak dintong, jamin ben Allah subhanahu wa ta'ala si nomor empat, anan kak dito berbakti deka, na anan ku laku bakal berbakti deka abad. Mon lebur berbakti dak goreng sepodua. Mangkan minabi bisa panjenengan minabi lastari solat maca Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya pak kali, pak terakhir Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mantin ni kacong. Piani berselamat dong. Menlebur macam ini. Rabbi firli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dak gula oning ibri malamalan ban majadi, entan gula tak cocok. Muntar jalanan muntro selamat ban majadi surah maca Bismillahirrahmanirrahim. Dan pak tak ada apa, dan bu tak apa-apa. Mangkat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Can pak tak ada apa, can bu apa. Jadi can pak tak ada apa, can bu tak apa-apa. Jadi tak ada apa. Makin lebih ada apa, jangan orang ada apa. Udah tua boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Can pak selamat, can bu mantih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketuan ring nak konan ni kan. Ini intinya apa? Rabbi firli wali walidayya. Jadi pembian mon macaan Rabbi firli wali walidayya. Selamat. Apa boleh mangken ni kah? Mangken ni kau budak kabar tak apa tu nyaman. Perang dunia ketiga pun mulai. Tak selang pun jedor pun. Yang jaminan tak kira beda rudal keker ke kantong. Mon mercon sekut. Dengan bian lebur ke mercon. Mercon sekut. Pun coba telepon pengamat yang perlu di apa ya? Yang perlu dikhawatirkan adalah harga-harga akan melambung tinggi. Harga guru ongka. Yang tebun kiai dan gula. Ya Haji Hasan Abdul Wafi lamba. Mon bedeka ongkaan harga. Bensin ongka, capi ongka, apa ongka. Cak sa susah. Aduh, terkuat. Wis tak usah. Mak ongka boleh. Jadi makin ambian bagi bensin ongka modal. Tak tu mani tonton ni sepeda motor bakun berde bensin. Oke kan? Ngah hajian lambak muda banyak ring tak tak hajat. Makin hajian larang tak hajat. Apun tu lumpuan tu. Dengan umroh guru larangan ben hajian tu kan? Hajian guru tu polo pak polo. Riberin seket, ini ke Pak Bono. Umrohan berempat, jatuh puluh telok, ke 35, berempat yang 16 are. Hajian berapa? Coba 40 are. Modal hajian. Pengureng, apa yang tulumpuan? Riberin, isi majar 350 juta, 200 petong bolo, pada 100 petong bolo, pada 200 petong olema. Yang tak masuk, tapi makin ni pun tulumpuan makin posawre. Jadi si penting kuat. Penting kuat, sepenting mampu tahu sah susah. Perang dunia ketiga dan sah susah tidak terselamat dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تبارك الله
ahsanul khaliqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bian mun maca geni ketelopolo kalih saare samalam dafa'allahu anhu tis'atan wastis'ina minal bala. Pasalamat dari sangang polo sanga musibah. Wa ahwanuha al-judam, paling kenin musibah teking cuba lepra. Paling kenin padahal raja teking toro perot sedekah dam. Timbian mun maca ketika berapa kali? Telopo kali. Baca. Oh, kita hafal. Binian. Aduh, salbut. Pada salbut, ada mau karona. Pada nyeng-renyeng. Bilang dah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagian Dinian. Raja nafsu binian. Ulangi boleh? Watuwana mata amunnya sekali bukan? Amunnya kena dim iko mulut. Ayo reguse watuwana. Bismillah. Alhamdulillah. Baca berapa kali? Bisa kulaku, bisa resore, pokon sehari semalam telo bolo. Selamat dari sangang polo sanga belai. Sangang polo sanga musi. Ulan macam kabar tak nyaman mungkin. Covid beda boleh. Lagi kan? Covid-19 beda boleh. Si perang dunia ketiga. Kepi beda. Menteri selamat dah. Menteri gun berkabar. Tertak pada apa? Ini
Tapi si penting kini kau baca berapa kali? Ulangi sekalian. Gerungna lebar kapi. Alhamdulillah. Terus wa may yahqirul gharib, orang yang meremehkan orang lain yang tidak dikenal. Jadi orang si nomor telo sebekal etahan, sebekal eceke dari kebagusan iki kak dinto orang yang meremehkan orang yang tidak kenal. Jadi mon beda orang anyar diremehkan. Jadi ngaki satre. Nyak santre senakona dalam mondok nih kan. Ikembian santre senyaranyar jangan diremehkan. Santre senyaranyar sehingga cek rok-erok. Pian mun lebur rok-erokan santre senyaranyar nikah. Pian bekal dadi orang yang dicegah oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Pakai Quran tak kira apal. Jangan cengi ini. Ada kibagina nyanyi Indonesia Raya. Nangis tep kebera ke timur ke dojo ke naho. Mangkan gula mangken apa rengoning dak wali santri tak langkong jak ler-meler. Bila memunduk potra napah bitong dari masuk tak oleh kirim sampai setengah bulan. Mari setengah bulan ya tore pah kirim. Kenapa? Mon kirim malolo kadang magembun manying. Siom nangis. Don Sarah anan senangis. Sanlaanan senangis dan Sarah embun mole menepan sepelengan diriku. Dan diri bunyaiku beserta pengurus-pengurus pesantrenku sepelengan dung tedungi sabe seaja gena kana tak kok buru salengan tang pernah dotong boleh tinta nah ciom boleh nangis boleh gugak-gugan tina benembun boleh aduh aja go boleh jaga ngembun nget-nget ini torot tak ketua mana cengil kok setengah bu jokat setengah bulan jokur setengah bulan bu kecuali nak kanan bacet beda udur yang harus tidak boleh tidak untuk temuni itu jokat aja tidak boleh nembuan pakun berapa dengan senang jok leng lambu an senangis anan pakun nangis salah Salah aku lur molia ngalaing tak pernah nak aing. Makanya lagi kepandi itu aku tak kira pernah mau diantari dulu. Setengah bulan. Dan ini kemaket nih kan, seentar makin depan benembun, makin anan kiburu mondok mulai man. Nah sen bagi ke keamanan, nih kak paling aki ke ustad tadi. Nangis nih kebakun, lain potongan bon nih kak. Diki ini kebu tak tedung semalam senangis bu. Kini seren putra nampian monong muncan seneraki terering seket. Soalnya tanya lagi, kamu masih munduk nikah? Setong nih gini. Suka terakhir yang seket. Abel lele bahari lambu. Aduh, gara-gara apa? Kayak gini kan? Itu ngomong loh. Jadi lebih bagus jaga tahan setengah bulan. Mari setengah bulan bebas. Ini kapan hasil keputusan rapat bebas. Jumat, malam Senin, empon, sambi mon, gak nyambi aining segalon, sedrim. Oke nyambi spread sedrim, ya tori bebas pon.
Empon. Jumat kini kemarin setengah bulan Jumat bitong mas Jumat pangere mulai digulak gula jak mulai sampai rapa maghrib. Dengit dengan tombian pun. Tanap betul. Kalau sepenting setengah bu. Cuan. Yang kadang-kadang. Niser anak. Eko apa? Oh, gule kiri. Berdiri berinjak kirim bu. Kita kirim ada rumah. Oh punak palang recar bu. Ya Allah. Selake sedang gula selake ni tak mati ngode lah untung. Tak gule kiri. Tak kirim ada rumah tu. Niser. Setengah bulan benih anu roh benih ngeni aja kro benih geng tek kro niser mun setengah bulannya kanjan pon ban ni main bal-balan ni pon biru pon setengah bulan ni pon meletuan bal-balan ni pon lesan le meletuan bal-balan entari pak apa sakisan entari oleh setengah bulan entari tak ijab kambian pakune ijaban ke bal-bal ni pernah pak wakon jengil embun je yang kau baik kirin. Pokok kemarin segi buru mentruk mulai. Beki nasen baik. Ano kis baik dari jauh ini. Tahu le jong. Bigi ai si pengis roh tahu le. Ini gula makin tahu kau pengis tapi bian cereng motorok ke gula, bi gula mulai berenang. Ini kayak nganu. Lah, bon. Lanjut. Wa may yu'ayyirul masakin li masakinihi. Bada orang jak ngojain kering miskin geng karena miskin. Sengaja jagonyain. Anapa? Orang ni ka odik ni dalam dunia kak dintos setuju na ampun le bagian dari Allah. Apapun masalah zoki pada terus zoki kap. Bener. Yang bian bigule tua kia mantar pajra mantar taka hajat mantar mat selamat ban malarmu kena poton tetireng jemul jah tapi taka hajat sehat orangah lancang ngomor orangah kini kabon tertenang aten karena si paling nyaman ni kau di dalam dunia tenang aten. Mun tenang ate ni kok, gagak ge makin ngakan. Pengakan apa ni pon. Sulang potoros, ngak bego. Aman pengakan. Mun pikiran berat tak tenang ate nak nyam makin ngakan, oke? Bener. Beda kakanan ni kakanan apa sih? Beda kakanan jangan beda larang, beda kakanan ni nyaman. Kakanan selarang si bedeningi restoran guru belum tentu nyaman. Congok gulu siapa sing akan. Mun sing akan berpan pak sompek nyam. King munikan di orang si tak nyaman se atena beres. Bro. Alhamdulillah. Congok santri mun ngakan gulaku. Resuri guru atena nang tenang guru. Ijo. Aja wak. Manusia anyar kita tahu ke, lekku jong. Mentero nyongo kakakan pengakan. Jongo, taringan kui tembak. Santri anyar ni mon ki neku bental guling ro ki anyar. Mun lele 2 bulan lain lang ro para lajuan. Oke, ini kan bagian lah cak mainan jadi bagian pengajian bah main jadi ban sunat 30 kali wikoban si lenangis ah nah apa yang kurang nyosol lembar lebur pak santren ya lebur pak ini kemana kelas stres miring gulu pak yang jaga kelas stres lebur nangkep dengan
Memang kan tak yang ke pesantren, tapi kalau yang ke mana nih, orang makin ngat-ngat. Yang jara sara gelu jong kundur bingkomban. Jadi malar muka kulaban sambian tandi sifat empat nih kaki. Nah apaan si pertama? Sombong ke siapa? Sebab nah bagus. Nomor dua. Arah apa? Orang yang sederhaka kering sepo dua. Apa kena? Senomor telo. Orang yang meremehkan, orang yang segi butai kenal, senyar-nyar, iya. Nomor 4, orang yang meremehkan, orang yang semis, jak lakon ini kah? Siap? Insyaallah ambian dadi orang bagus. Insyaallah ambian dadi orang yang husnul khatimah. Ilahana. Ilahana ya ilahana ya Fattahu. Iftah qulubana, iftah qulubana. Allah ya